Silav roj baş, var baş, hevanlo, hevidarım herkes baş, pır keyf hoşum ku veşan amına zindi jnuva dest pekiriye me destur stand. Pişti nevre dema kujmara peyam hat got edi jvru pe vetunu kare veşan zindi çevki. Gelek xemgin bum, lem telefonu hevali me medya habari kir. Eko medya civara kira alakadar dibin. Rê vekirin ku em bikarbin jnuva dest bu veşana zindî bikin. Ji ber ku êwan heq êwan bû, medya haber do dema ku cî da Mustafa Karasu me jî xwest em bernameyekî zindî paralel jê bigirin û biweşînin ji bo bigêje her kesî dünya alemê û qet nebe bigêje temaşevanên me. Lê bawer dikim tiştekî mekanîk e yani otomotîk e. Wan jî mafê telîfê danî serê weşana min ji bo rojekî bi vî şeklî hat girtin. Eman vekirin baş e. Yani gilî kiribûn, giliyê xwe şûn vekişandin. Ne tenê li hember bin, li hember hemû kesê ku xwestibûn weşana medya haberê kopî bikin, belav bikin. Ama hûn ji min bipirsin, ez dibêjim divê mirov mafê telîfê daneyîne ser mirovan. Kî digire bila bigire. Çünkü kanalê me kanalê netewî ne, malê gelin. Dibe xwe bigîne her kesî. Çima telîf datînî serê? Ne kanalekî taybet e. Kanalê taybet wekî ê min mirov dikare telîf dane serê ama wextê ku netewî be divê mirov rê veke. Rêve be ku xebatkarên me, mîlîtanên me, şoreşgerên me xwe bigînin milyonan kesî. Bifikirin ku bi sedan YouTuberê wekê min cî bidin kanala medya haberê. Ji qas xweş e, reklama wan çê dibe. Em dest pê bikin îro Remezan Kerîm mîvanê min e ew ê behsa aloziya di navbera Azerbaycan û Rusyayê de bike. Bandora İsraîlê li ser herêmê. Çi qewme di nava wan de, çi tesîr dikare li Kurdan bike. Tayyip Erdoğan Vladimir Putin xapandiye. Encam wê çawa be. Vladimir Putin wê çawa tola xwe heyfa xwe helîne. Remezan Kerîm wê bersiv bide pirsên me. Pirsê we hebe hûn jî dikarin bipirsin ji vê derê. Wekî din êrişên dewleta Îranê hene li ser Başûrê Kurdistanê. Sedem çi ye? Çima êriş dikin? Çima dronên nenas van rojên dawiyê de diçin ser Silêmaniyê digerin, ser Hewlêrê digerin û hin dron dikevin xwarê jî. Îro jî mesela dronekî ketiye xwarê benzîna wî tune biye tê de mûşekê bûne, roketê bûne, ew bombe neteqiyane. Çûne lê nêrîne ku dronê de benzîn nemaye. Hatin rakirin birin li Silêmaniyê. Dawa wan çi ye? Li pê çêne em ê vana hemî nava xwe de nîqaş bikin ji Remezan Kerîm bipirsin. Me got belkî dronên dewleta Tirkiyeyê ne em nizanin belkî dibe ku ew be ama çi dibe bila bibe. Dronên wan welatan e, dronên wan hêzan e yê ku dixwazin pêvajoyê asteng bikin. Em dizanin di demên pêş me de, di nava hefteya pêşiya me de wê merasima îmhakirina çekan çê bibe. Ez dibêjim îmhakirina çekan. Nebêjin çekdanîn, nebêjin teslîmkirina çekan, bêjin îmhakirina çekan. Tu Kurdekî çeka xwe teslîmê dewleta Tirkiyê nake. Tiştekî wisa tune ye. Ez hema çend û çe ji we re bixwînim heta ku hevalê min Remezan Kerîm hat, ez çend pirsan jê bipirsim. Baş e? Îro berdevka Dem Partî Ayşegül Doğan axaftinekî kir, hem behsa pêvajoyê kir, pêvajoyê hem aliyê Kurdan û hem aliyên Tirkan em binêrin ka ew bi kîjan pencerê de li meselê dinêrin. Hefteya borî gotibû pir xweş e, her tişt çawa ku hatiye plankirin wisa dimeşe, ew hinekî bû sebebê reaksiyona. Ya ev êrişê li ser zapê, li ser gerîla hatiye plankirin wisa dimeşe. Nexweş bû, dewleta Tirkiye xwe giran kiriye. Mustafa Karasu axaftina wî hebû doh, me qismekî parve kir û li ser axaftina wî jî piştînî îro min vîdeoyekî taybet çêkiriye û dikarin lê temaşe kin. Kesê ku bi kurmancî axaftina Mustafa Karasu merex dike, dikare vîdeoya min a piştînî temaşe bike. Tê de her tişt heye tereqê pêvajoyê de. Bi qasî ku dibêje Mustafa Karasu pêvajo li ber xitimînê ye. Dewleta Tirkiye wezîfeya xwe erka xwe bi cih nayîne. Rewla ku dikeve serî nalîze. Heta niha diviya bû Rêzdar Öcalan serbest biya, bikaribe tevlî pêvajoyê bibiya, tevlî biryaran bibiya, hevalê xwe bidîta,
divya bu hemû girtiyên zindanan serbest bi hatine berdan, dawa Kurd û Kurdistanê ji çarçoveya sûç derkete ba, em mirovên li Ewropayê hemî bikare bi rehetî vegeriyana welatê xwe, bana hemî divya bû dewleta Tirkiye heta niha bikira piştî ew ê Kongra Danzemîn a PKK û piştî biryara wana çekberdanê. Ez nûçiyê xwe zû zû bixwînim heta ku hîn Remezan Kerîm nehatiye. Berdevka Dem Partî Ayşegül Doğanê ragihand ku di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de ew li ber qonaxeke nû ne û qonaxeke girîng e ev, em ê di nava hefteya pêşme de bibin şahidê gavekê dîrokî. Ez bawer dikim behsa îmhakirina çekan û merasima wî dike. Ayşegül Doğanê piştî civîna desteya rêveberiya navendî ya partiya xwe civîneke çapemeniyê li dar xist. Di derbarê qonaxa dawî ya pêvajoya çareseriya doza Kurd de axivî. Ayşegül Doğanê ragihand ku ew di pêvajoyekî de derbas dibin, ev jî qonaxeke nû ye û bi vî şeklî anî ziman. Li gorî agahiyên bi me re hatine parvekirin, bi Dem Partiyê re hatine parvekirin, em ê di nava hefteya pêşme de bibin şahidê gaveke dîrokî. Ama behsa wê gava dîrokî nekir. Em texmîn dikin. Doğanê da zanîn ku ev gav wê li gorî biryarên Kongreya PKK ya di derbarê danîna çekan de be, wê li herêma Başûrê Kurdistanê be. Ayşegül Doğanê destnîşan kir ku Tirkiye heta niha tişta ku jê hatiye xwestin pêk neaniye, heta ku aştiya xwe pêk neyne, nikare demokratîk bibe. Em ê êdî nikaribin bibêjin çi dibêje, em êdî dikarin bibêjin em derbasî qonaxeke nû dibin. Eger her du alî gav bavêjin. Qonaxa nû de kîjan alî çi gav davêje Ayşegül Doğan behs dike. Yani wezîfê wan ji wan dibêje. Di derbarê detayî hûrguliyên gava ku em li bendinê de van agahiyan dide. Niha mesele ew merasima ku tê behs kirin, yani îmhakirina çekan li Hewlêrê be, li Silêmaniyê be, heta niha Nezîlalê, lê em wekî gavekî girîng pênasê dikin dibêje. Ya girîng ew e ku em nêzîkî keliyeke wiha dîrokî dibin ku hemû alî tiştek ku pêwîst e bikin ji bo ku şer bi dawî bibe, rewşa aştî bibe mayîn de. Ayşegül Doğan balkişan ser girîngî avakirina Komîsyona Pêvajoyê ya li Parlamentoya Tirkiye jî ji xwe wezîfeya dikeve ser dewleta Tirkiye ev e, ew jî xwe bi komîsyonê dixapînin. Halbikî em tev dizanin ku Tayyip Erdogan bi îmzekî her tiştî hel bike. Em wekî Dem Partiyê dixwazin ku ev komîsyon li ser bingeheke yasayî were avakirin, komîsyoneke ku bi yasayî were damezrandin wê duwarê kar û xebatê de bi bandor be, encamê mayîn de bixware bîne. Berdevka Dem Partiya wiha diyar kir ku divê ev komîsyon pir deng be. Yani her kes de cihê bigire. Beşdariya partiyên di nava parlamentoyê de, beşdariya partiyên li dervayê parlamentoyê, tevlîbûna pispor û nûnerên civaka sivîl, tevlîbûna wan gelekî girîng e dibêje û daxwaz kir berê parlamento bikeve tehtîlê divê ev komîsyon faz be, dest bi kar bike. Em li bendêne ku Öcalan jî peyamekî bi dîmen bişîne. Li ser pirsa jî hate kirin. Rêberê PKK Abdullah Öcalan peyamekî şandiye yani ew ê bişîne, Ayşegül Doğanê awisa bersiv da. Em li bendêne di nava çend rojên pêşme de birêz Abdullah Öcalan di derbarê vê mijarê de daxuyaniyekî bide yan jî peyamekî bişîne. Em hêvî dikin ku ev peyam bi dîmen be ji ber ku di nava civakê de jî bendewariyekê heye. Ev yek wê alîkariyekê mezin bide pêvajoyê. Dibêje Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiyê. Em dibînin ku hevalê me Remezan Kerîm hatiye amade ye. Hevan nû çawa diçe hûn çewanin? Süper. Deng jî baş e. Remezan Kerîm merheba, xêratî. Êvara we baş, gelek spas ji bo derfetê û slavê germ ji bo we. Mala te ava cilûberiyê te jî pir xweşik in, pir li te hatine, Spas, pir gelek şikê. spas. Gelek spas. Tu her roj di nava rojê de tu wisa li xwe dikiyan ji bo bernameyê tenê wîsayî. Ji bo bernama bedran dere bi taybet Avrupa û min wa li xwe kir û li Kurdistanê jî yanî tê guhartin Kurdî bez îro ji bo bernamê we. Mala û te bi ava taybet em ê ser mijarê
navdewletî biaxivin diasporaş gelekî temaşa dike ji bo. Yani em fem dikin li gorî rast de li gorî mijarê jî merov cilû bergên xwe li gorî mijaran jî li xwe bike Rast e, bandora wî çêdibe rast, rast, gelek rast. spas dikim ji bo vê nazikiya te em bêjin bi vîya wê em dest pê Gelek bikin. spas. Niha bi destûra te ez hin agahiyên din jî bidim hevalan û paşê vegerim cem. Baş, Baş e? baş, tamam, tamam, Tu jî godar kî ji ber ku mesela Türkmenan heye ev li Kerkûkê tamam. sî hezîrane hem îro hin tevlihevî çêbiye provokasyoneke heye Türkmen dawa çi dikin heqeten tu godar kî û paşê jî bersibidî pirsê me gelek spas. Hevanno Remezan Kerîm hatiye amade ye. Nayê zû bi zû van agahiyan jî bidim we alîgirên eniya Türkmenan li nehiya pêr de ya Kerkûkê xwe pêşandanekî li darxistan rêya sereke ya di navbera Hewlêr û Kerkûkê de hate girtin niha rê hatiye vekirin ji bo daxwazên Türkmenan li jineyekî taybet hatiye saskirin. Alîgirên eniya Türkmenan li Pirdê da ketin kolanan di navbera xwepêşanderan û hêzên ewlehiyê de alozî derket. Türkmenên Pirdê zêdetirê saetekî rêya serekê ya di navbera Hewlêr û Kerkûkê de girtin. Pişra jî hêzên ewlekariyê çûn wê derê bi wan re li hev kirin rê vekirin. Ji bo şopandina daxwazên Türkmenan jî li jineyeke taybet hate avakirin yani komîsyon li ser postên îdarî yê nehiyaya Pirdê jî pirsgirêkekê heye. Heta niha nehatiye çareserkirin. Çi ye pirsgirêk? Ji tevaya 17 postan 12 post di destê Türkmenan dane. Lê Türkmen daxwaza postê rêveberiya nehiyeyê dikin. Yani rêveberiya Kerkûkê îro ew daxwaz red kir di encamê de di navbera xwepêşandar û hêzên ewlehiyê de aloziyekê mezin derket. Türkmen dixwazin rêveberiya nehiyê dixwazin. Ama Kerkûk red kiriye. Em dizanin ku Kurd, Ereb, Türkmek wekî netewe tu pirsgirêkê wan bi hev re tunene weke millet lê partiyên siyasî hem bi taybetiyên partiyên siyasî ku xweke Partiya Türkmenan pênasî dikin ku Tirkiye piştgiriyekî mezin dide wan yan jî neteweperestên li Tirkiye carnan ji bo berjewendiyên xwe van babetan gur dikin, sor dikin. Divê were gotin ku ev ne cara yekê me Türkmenên Pirdê xwe pêşandan li dar dixin. Beriya sê rojan jî beşekî ji alîgirên eniya Türkmenan li dijî danîna rêveberiyekê Kurd ji bo şaredariya Pirdê xwepêşandan li dar xistibûn. Mesele ev e, ew jî wekî din dronekî ketiye li navçeya Kifriyê di çarçoveya Parêziya Silêmaniyê de du mûşek têda hatine dîtin ketine xwarê lê neteqiyane. Dron îro di navbera gundên Elançî sey meralayê de ew jî dikeve navçeya Kifriyê îdareya germiyan e girêdeyê Silêmaniyê berpirsekî payebilind yê ewlehiyê dibêje dron du moşek têda hilgirtibûn neteqiyabûn ji ber wê jî tu ziyanekî çênebiye li gorî gotina wî berpirsekî dibêje lêkolîn çêbiye li ciyêbûyerê dirêjahiya dronê 2 metre û nîv e pirahiya wê jî 2 metre ye di derbarê sedema ketina xwareya dronê de meseleyekî heye dibe benzîn têda xilas biye îhtimalekî mezin ji ber nebûna benzînê ketiye xwarê ama ev dron aydê kîjan dewlet ye nayzanîn. Dibe ku ya Îranê be, dibe ku ya Tirkiye be. Yek ev e û hema ez meselekî din jî ji we re pêşkêş bikim paşî werim cem bîvanê xwe. Navenda ew ê belgekirina binpêkirina mafê mirovan ya Sûriye dibêje çemê Firatê ji ber polîtikayên dewleta Tirkiye hema bêje Zuhabiye li Efrînê çem Zuhabiye avakirina bendan li Tirkiye biye sedema kêmbûna herekîna avê ber bi Sûriye ve lewra jî çemê Efrînê ji bo sedan gundan ava çavkaniyê ye yani ava vexwarinê ava avdanê ye temamî miçiq ye av tune ye û aynî mesele li ser bendava Firatê jî heye bendava Firatê bi qasî 5 milyon insana xwe dît hem ji bo zeviye hem ji bo însanan hem ji bo çandiniyê lêbelê dewleta Tirkiye ava Firatê jî biriye vê kela havînê êdî bendav nikare elektrîkê jî hilberîne. Heta niha sedî heştê ava bendavê bi temamî xilas biye tenê sedî 20 baye. Yani êdî pompekirina avê jî pir zehmet e.
ev problem e. Rayedarê me Rojavayê Kurdistanê madem tekiliya wan bi dewleta Tirkiye re heye eger bikarin bikevin diyalogê süper baş dibe. Ev meselekî em ê werin serê wekî din li Xezayê êrişekî çêbû îro İsraîlê êrişê ser Xezayê kir 63 kes hatine kuştin. Di nava wan de jin hene, zarok hene, sivîl hene. Ev jî meselekî bi vî şeklî ama tiştek ku dixwazim mîvanê xwe re biaxivim hevano mala we ya ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanalê ez pir kêfxweşim kanal îro vebû hevalê me rêdan ê ku telîf mafê telîfê danîbûn ser me di navbera Rusya û Azerbaycanê de problem hene ev problem çawa dikare li herêmê bela bibe Remezan Kerîm me xêratin tê kiribû niha eger tu bikaribî pêşî ji me re behsa nakokiyên di navbera Rusya û Azerbaycanê de bikî paşê em hêdî berfireh bibin tu kin bersiv bidî pirsê me kêfxweş dibim keremke gelek spas dîsa dubare êvara we baş di rastiyê de mijara vê dawiyê di navberî Azerbaycan û Rusyayê de yani di tarîxê wanê 35 sal da yê vê dawiyê yê piştî hilweşandina Sovyetê ji 91 vir de yekem care asta aloziya yani wa bilind bûye. Di rastiyê de ji çi dest pê bû? Yani heger vê dîroka nêzik bibînin van çend roja ewana dema girtinê de li Yekaterinburg ku bajarê berê Sverdlovsk dibêjin yani du bira Ziyad û Hiseyn Safarov di dema girtina wan da ewana jiyanê xwe ji dest da. Piştî wî serokê dîaspora Şîrînskî em bêjin ê Azeriya hat girtin lê di rastiyê de peywendî bi wî nîne. Li 24 12 2024 li Firokexana Haydar Aliyev teherê yê 109 derket ber bi Grozny çû paytextê Şişinistan komarekî nav Federasyona Rusyayê de di hêla hêzên hewayî yê Rusya hate xistin yani xwe dibiya hemû jiyanê xwe ji dest bidana bes pîlotên Firokewan yani zor zîrek bûn ber bi Kazakistan çûn li Akta û Ketxarê 38 hemalatî jiyanê xwe ji dest dan 29 birîndar bûn 29 birîndar bû. Rusya zû lêborînê xwe nexwast piştra lêborînê xwe xwast lê ew kesanan neketine meselê sizayê. Berî wî 2017 Kongresê Azeriya hebû wekû Kongresê Cûla ça he Kongresê Azeriya li Rusya hebû ewa dema wê dirêj nekir. Heqîqet çavkaniya vê problemê ku niha tabî mesela aloz bûye yani hema gêştiya astekî ku peywendiyê wan ji hevdû qut bin. Em ê behsa Erdogan jî bikin divan aloziyan. Be ez niha tême ser wê. Yani hema gêştiya astê ew ê da. İlham Aliyev helwestekî pir tund danî hemberî wî. Hemû peywendiyên çandî, çalakiyên çandî yê hevbeş ew programê bi hevbeşî çêkiribûn hemû hate îptal kirin da. Azerbaycan jî li beramber çendîn rojnamewanê wan girt. Heqîqet ewa digêje meseleyekî jeopolîtîk e meseleyekî cîhanî ye çimkî Rusya dixwaze NATOyekî biçûk çêke yekîtiyekî Avrupayê biçûk çêke walatên komara Sovyeta berê. Di şerê Ukraynê de Rusya dît ku Amerîka bihêze û walatên NATO 32 walat Amerîka godar dikin û quwetê wan hemû bi hev re. Ew walatana niha li dijî Rusya şer dikin li Ukrayna. Rusya bi tenê quweta xwe nagêjide. Rusya ji dixwaze beramber vî NATOyekî biçûk çê bike cepheyekî eskerî ji walatên komara Sovyeta kevin. Tabî ew walata ne vî qebûl dikin heta nahêlin hemalatî wan biçin tev li şer bin yani hemalatî wan gunûlû yani xwebexş rêge nadin. Mesela Kazakistan ew walatê min jê hatine
هر کسک اگر به سر خود بچه تول شر ببه جزایی که گران لیده برن به 10 سال مثلا والاتین دنجی وسانه یعنی ریگه نادن حتی هموالاتی وان والاتا اویل روسیا دجین پاسپورت وان جی روسینه مثلا مالبات سفاروف زاروکی وان ریگه ندن زاروکی وان بچن شر دا روسیا جدبه مادم یعنی اون ناتویا بچوک چیناکن آلیکاریا من نابن یعنی گیشتی آسته که حمالاتی وی لوالات ما دجین پاسپورت وان روسینه نایرن بچن اوا گریدای بیه درجه یک تابی سوویت هلوشیا لنودو یک حتی نهاد ناو 34 سالات اولاتانا پیوندی خون ناب دولتی و نابچهی هنه به تایبت اولاتانا آذربایجان، کازاکستان، کرگزستان، ازبکستان ولاتن ترکینه ترک آخفن پر ترکیه لوی پر بهیزه روسیا لدیر زمان ده مثلا دما پروبلمی وان گل جورجیا چه بو لگل ولاته کی ایریش سر دیاسپورا دکه ام بیژن خاردمانی کتیوی ولاتی قدغه دکه بری وی لسر ازبکا لسر کرگزا لسر تاجیکا جی لسر دیاسپور وان ولاتا کل روسیا دجیان اپراسیون گرتن او تشتاناش دیسا لوی هب لیا آذربایجان آسته کی بلندتر وار گرت چمکی ایلهام آلیف لبرانبر هلوست پیشان داد کرگزستان، تاجیکستان، ازبکستان نشان ندن ایلهام آلیف نشان داد ایلهام آلیف بیه لیستکوان یاریزان oyuncu بیه اکتوره کی کافکاسیا و هرمه چمکی دشار قرباخ یکم 2020 پشتیوی 2022-23 یعنی قرباخ دویم سه ایلهام آلیف همه صدا ست همو خاکی خونه که دست ارمنیا دا برزگار کرد و کومار قرباخ هلوشان دور دا ترکیه آلی کاری کرد رکفتنه که اردوگان پوتین هبو چمکی پوتین هاتبو دور پیچ کرن دا امبارگوی که جدی هبو اوکراین ری لی گرته بو دا مسئله ری کرنه گاز و او دا پیوستیوی به دریای کبو بو گاز و نفت خوب بنه را اوروپا به تایبت گاز رکفتنه کیوی انرژی ژئوپلیتیک ژئواکونومیک لگل اردوغان هبو یکم قربانی وی رکفتنه کرد بون لروجاوای کردستان سوریا افرین بون او رکفتن پوتین اردوغان و بردوان بو وقتی خو روزنامه‌وان روسا هاتن کردستان یه به هفرا چونه کرکوکه ما گلک هفپیوین چه کر یک جی لگل حوالن پیکیکی گروپ اکیوان لکرکوکی بود او دما فرمانده که پیکیکی او روسکان او واشان جی روسیا را گوت او تانگو یا اون لگل اردوگان دکن اردوگان سردسته و داویه ده او سر بکن نهاس روسیا سوریا نما اردوگان ما او رکفتنا حتی کافکاسیا لکافکاسیا ارمنستان پاشینیان سرک وزیر نهایی ارمنستان کسی که دموکرات بو و نزدیک امریکا اروپا بو به تایبت دیاسپورا که ارمنیا پرخورد ل امریکا ہے پوتین جی طبیعت کیوی ہے کاراکتر کیوی طبیعتمندی کی کاراکتری وی ہے یکی وی گودار ناکه جزا ده که پوتین به تبکی نزدیک پاشینیان بو به تبکی ایدا پشگیریا قرباخ و اوانا نکر پشتاوان برداد دو جبر که رکفتنی وی اردوگان هبو خو روسیا ارمنستان اوانا هر تک مسلمانن ببوره مسیحینه یک دو ارمنی پر خورتن لتاریخ دا در دوام روسیا پشگیری ارمنیا کریه وی جاری روسیا پشتا ارمنیا بردا و به تایبت ترکیه که 100 سالی پیش وی بحثا قتلیام ارمنیا دکن و ریدا ترکیه جی ترکیه آذربایجان به هفرا کومارا قرباخ جناف بردن سروک وزیری وان گرتن و د کافکاسیا دا رکفتنه که اسرائیلی، آذری، بریتانی، ترکی چه اردوگان چاوا لسوریا پوتین لسوریا نما او لسوریا ما
پیوندی کرد روجاوای روسیا او دما خراب بون حتی ناش چه نبونه اما اردوغان پیوندی خو لگل کردا چکر لارمنستان جی یعنی کافکاسیا جی هزن روسی هزن آشتیخاز لور هبو او هزا جور درخستن هز ترکیا لوی درینه و پیوندی روسیا و ارمنیا تک چو بری وی چند روزا سرک وزیر ارمنستان پاشینیان حتی ترکیه دا ترکیه پیوندی خود گل ارمنیا چکر یعنی ترکیه به سه آستا به سه اوا پوتین بکار هینه سه نقطه دا سر کرد هم لروجاوا سوریا هم لارمنستان یک پوتین بکار هانی برگای پوتین رژ بو خو بکر دو گشت هدف خدا سه جی لبرا او کسی کو برانبر شر دکر لگل پیکات هم روسیا لسوریا به دستلات ما هم اردوغان بهز کر هم پیوندی خو گل کردا خراب کر هم اسد نما برو واجی اردوغان نه پیوندی خو هلم گل کردا باش کریه هم جی لگل حکومت شامی باش راست پیوندی خو باش لارمنستان از انسانی که خودی تجربه و که ولادیمیر پوتین چه وقت کار بکه وان خفکان از اشتر او روجلاتا ناوی ناس نکه روجلاتا ناوین سیاست تیدا پر جوده یعنی روجلاتا ناوین وکو پیرامیده کی یعنی تو لابیرینته کی تو دکوی ناو دا اوده که ست دری خو همه تو دریه کی ود کی ست دریه دن ود پوتین دکاره لروسیا و خود پوتین حقیقت سیاست دا یعنی منطق حزب بکارتینه حزب منطق بکار ناینه منطق حزب بکار بوی در روجلات ناوین در نکار بو خسر نگاه بگرتا و عقل کی بریتانیا هیا عقل کی امریکا جهد پیش اردوغان دا لارمنستان جی به همان شوا روسیا لارمنستان نما ببوره تشنابه نگور کی فقط هفگره پر خوشت چه مالته آوا شروع بالکش از جی بدم پرسه حوالا جی بله لروسیا لارمنستان جی ترکیه خلوی بجی کر کمر قرباخ جناب بر آذربایجان بو به هز بو و روسیا جلوی نما هم هزا روسیا لوی نما عسکری هم جی لگل ارمنستان تک دا یعنی بکرتی برز بدران داره روسیا لروجلاتا ناوین نما و لکافکاسیا نما پیشتر پروبلمی خو لگل جورجیا هبو خو لوی نما بو ارمینیا آذربایجان هبو لگلوی درج نما لروجلاتا ناوین داجی لگل ترکیه پیوندی خو باش بو نا آلوزه لعراق د زمان صدام ده هر نما بو پشتی صدام لسوریا جی به بشر اسد نما لایران جی وی داویه که هلوستی خو وکو پیوست نبو یعنی ایران جی لنرازیه از دخوازم لبر چه بیجم زنی جبو برنامه اف پرسامه بگیجه هدف انوی بگری یعنی انجامه کی باش بو تماشاموان نفهم بکن و بو راستیه کی دیروکی درکه و ارته ده قزنجی ما کردادا ام گریدانه وی به کرد و کردستان بکن اول بدران داره هر هزه کی ناو دولتی در روجلات ناوین دا دجی کردا تف بگره کردا بکه قربانی دا هم دادک هر هزه روسیا دا کومارا کردستان محابات دا واکر لوی آذربایجانک و کردستانک آوا کر بجی هیچ چوکتا دینست انگلیزا حتی اینهاجی وکو پیویست روسیا نکاره به تمامی ایران بجی بده روسیا پشتی کش پشگیریا شورشا کرد کرد به سروکاتیا ملا مصطفی بارزانی پشترا که صدام دما هفته و دو بو باورم چوه داره رکفتن کرد پشتا کردا بردا جاره کدن روسیا بنره اگر وی دمی پشگیری او اوتونومی 11 آدار 1907 اگر سوویت پشگیری بکره ری ندا پیمان جزایر سر بکوه
روسیا هر دم د عراق دا بهز دما اما عراق نه دست امریکا ایران ده لروجاوی کردستان لسوریا جی همان دمه روسیا دسپیک کرد چونه روسیا دسپیک نونرکیا کردا لمسکو آوابو نونرکیا روجاوی کردستان و همو نقشه سوریا نو لسوچی آستانا د بن سروکاتیا روسیا دا بره واده چو یعنی روسیا خودان سوریا و روجاوی کردستان بو نه روسیا خودان هیچ نینه جبو وی امریکا اوا فهم کریه فرانسه اوا فهم کریه حتی اسرائیل اوا فهم کریه حتی ترکیه اوا فهم کریه که در روجلاتا ناوین نو دا د دما بره دا جیان نها دا اگر هیزک پشتا خود نده کردا هیزک لگل کردا ریکفتن نکه بخوازه کردا بکه قربانی خود به قربانی و روجلات ناوین دا هیچ هیزکی ناو دولتی نکاره سرکفتی به اگر گریدان خود به کردستان و کردا و نه به پشگیری کردا نکه ریکفتن گل کردا نکه اوی آخر جی لسر ارمینیا آذربایجان بیجم تزانی د مسئله ژئوپلیتیک دا کافکاسیا پر گرینگه کافکاسیا روح دله تزانی لزمان بری پیرا دبیجم بالشای ایگرا 100-200 سال بردوام نافبری امپراتوری بریتانیا و روسیا پیشوی 100 سال 200 سال بالشای ایگرا زانی چیه بویوک اویون یعنی لیستکا مزن نافبری بریتانیا و روسیا ده هبو امپراتوریا روسیا بریتانیا دخواست منطقه کافکاسیا بگره آسیا بگره مثلا روجلاتا ناوین کافکاسیا آسیا اروپا روسیا هاتیه دورپیچ کرنده زانی پوتین وازان بو کن ترکیه اندام ناتویه دکاره اندامه که ناتو جبو برجواندی خوب بکار بینه ناتو دولته که مسلمان روجلاتا ناوین کریه اندام خدا هر کسک به سروک وزیر ترکیه اگر صدا ست لگول ناتو تب نگردی پشتی 2 روزه دکوژن باکو عدنان مندرس کشته معقول اردوگان لگل پوتین رکفتن بکد دجی پلان ناتو که امریکا اروپا امریکا بریتانیا سرکشی دکن دورد امریکا بریتانیا اردوگان پوتین خاپاندن زنی پوتین هم لروجلات ناوین درخستن هم لسوریا روجلات ناوین هم جی لکافکاسیا درخستن و دا آسیا ناوین دا جی دا آسیا ناوین دا ازبکستان کازاکستان کرگزستان دوی شری دا پشگیری روسیا ناکن لی پر دجیچیا روسیا جناکن جبو پروبلم چه نوه اما ترکیه جی لوان والاتا گلکی بهیزه ترکیه لوان والاتاش گلکی بهیزه بوی روسیا لآسیا ناوین ضعیف بیه لکافکاسیا نما لروجلاتا ناوین نما و لگل اوکراین جی که شرکی خورد و اوروپا جی مثلا بودجه ناتو 2 تریلیون دلاره بودجه امریکا به تنیا تریلیون دلاره یعنی بوی اوانا روسیا جبو باجاره کی بگره گنده کی بگره دوی به بهان شر بکه به 10,000 و کس قربانی بده یعنی سر خواخز بلای هزا خواهند پوتین براستی دی سیاست دا افلاس کریه که اول هم دی مسئله اسکری دا هم دی مسئله سیاسی دا افلاس کریه لی چین چاینا چین پر عاقلتر حرکت دکه جه روسیا زده باشتر عاقلتر حرکت دکه همه او اینا بردوامه یعنی روسیا بیجی به تمامی صفر بونا هزکی مزنه لی بریتانیا ترکیه اسرائیل امریکا منطقه کافکاسیا کرن دست خود بریوی لی ارمنستان کسی که آینی پوپه که آینی ملعه که وان آینی یه دیندار دبیجن با پشگیری روسیا خواست شورشکی انقلابکی دستوردانکی بکه لی پاشینیان ارمنستان اوا گرد کرنه زندانه لی جورجیا در ریوبریا نها جورجیا نزیکه لروسیا
لی هنکی خو نزیک کر اوروپا امریکا فشارکی جدی کرنه سر وان دا راوستیان جبو بی از دکارم بیجم روسیا لکافکاسیا هما نمایه کره ببیجه دشاره لهمبر ایرانه ده و رولا روسیه پر نک گرام به بلکی هزین روژاوایی یعنی اوروپا امریکا اسرائیل زیادتر بالا خابدن سر هلوستا چینی راسته باوریا ایران به روسیا نای مثلا دوی شری دا امریکا پشگریه کی جدی دا اسرائیل تاریخونه بی دو راکر و فوردو لإصفهان تانزان به تایبت فوردو لیدا امریکا دا آخر در روسیه روژا دا تبل شر یعنی امریکا بریتانیا به شر آلیکاریا اسرائیل کرن به تایبت امریکا لی روسیا او پشگریا بو ایران نکر یعنی پشگری نکر روسیا د دیروکی دا گلک جارا هلک هلویست نشان ده جبو بینا باوری پی ناکن ده پشتامه برده گلک جارا د دیروکی دا پشت حوالی خو برده به تایبت پشتی سوریا مثلا دما جماعت احمد شارا لإدلیب درکتن بری که درکتن استخبارات روسیا تیده هبو لإدلیبی یعنی بری که اونا حرکت بکن زان بون روسیا دکار بو یک تیره نه دو تیره دکار بو به یک تیره او فرماندهین اسکری با احمد شارا همو تصفیه بکن روسیا دکار بو به موشک کی به فوزیه کی راکت کی لتارتوسه لدریا ایدلیبی لعرده دا بکر راست چما نکر یعنی فرود برانبر اوکراینا دبیجن روسیا سوریا کره قربانی برانبر اوکراینا لینها پشمانن زنی نها پشمانن بوی روسیا سه آستادا هندا کرد یک دناوا کومار سوویتا بریدا دو یعنی به کافکاسیا و دو لروجلات ناوین سه د شر اوکراینا دا کچه باتغلق دا یعنی کچه yani hevan nohunde bilin listikin çava mezin hene. Jibo meru li derek beser bikeve dibet tu peşi listikeki ava biki rakibe xwe dijminê xwe pê mijûl bikî û paşê wextê ku problem derket tu wî weke kart bikartîne. Mesela Awropiyan, Amerîkiyan meseleya Ukrayna weke problem derxistin danîn pêşiya Rusya yek pêre eleqedar kirin wexta wî pêdan wenda kirin paşê jî di projeya Rojhata Navîn de Ukrayna difroşin ji bo ku Rusya ji wê derê derkeve Rojhata Navîn bixwe hespê xwe yani di nava lîstikan de lîstik çêdikin qart çêdikin li ser masê ji bo wan weke lîstine ama em li ber diçin em şer dikin ez ê kamera çê bikim tu hinekî biaxve em ketine nava hêviyekî bendewariyekî Amerîka ji me re Kurdistan çêdike İsraîl ji me re Kurdistan çêdike ya wana din lîstikê de lîstik çêdikin derdê kesekî Kurdistan ne ew Kurdistanê ancak weke kart dikarin bikarbîne li hemberî hebûdû binêrin Rusya wisa kir Rusya bize û hemî dinivîsînin weke pirs hûn dinivîsînin yani yê ku Efrîn Firot dewleta Tirkiye Rusya bû Rusya li Efrînê bû dibin kontrola wan de bû ne Amerîka bû Amerîka ji Firatê derbas nedibû herkes dizane melavî Rusyayê kir me got ya Kurdan bi destê Amerîkayê de bernede em nêzê hevin em cîranê hevin tu li vê derê hukmê te li ser Esad heye neke meke melezîne em bi hevra dikarin tifaqekî çê bikin tekoşîna li hember Daişê de tekoşîna li hember her tiştî de çeteyên dewleta Tirkiye'de ama tabii Rusya goh nedame bi dewleta Tirkiye re lîst Amerîka çikir hat Kurdan weke kart karanî niha di projeya Amerîkayê de avakirina Kurdistanekî tune ye ev ya ji hevalê me re dibêjim yani tiştekî wisa tune ye ama tiştek ku Ramazan Kerîm behs dike gelekî balkêş e mühîm e niha rola İsraîlê jî heye di siyaseta welatên Kafkasyê de İsraîl dixwaze berfireh bibe li wê derê bi Rusya re pirsgirêk ava bike sibê dusbe mesela ew jî mühîm e çima çi derdê İsraîlê heye biçe li Azerbaycanê problem çê bike ji Rusan re ew jî ew e ku sibê dusbe di dema êrişa li ser İranê de Rusya bê tesîr bibe nikaribe bikeve nava hereketê raqîb tenê Çîn dimîne dengê em tê ne wisa Ramazan Kerîm niha
پوتین بله ku hevalê me li bendêne dixwazim bibîsin gelo sibê du sibe Putin çawa dikare heyfa xwe tola xwe ji Tayyip Erdogan ya jî ji dewleta Tirkiye bigire ev mümkün e wextê ku merû endametiya Tirkiye ya NATO jî bide berçavan. ولات یکم سیاستمدار کرد هست اندام سرکرده پارتی دموکراتی کردستان که علی آونی بود دما ولات خنزی که کردا دکه و تا لجیه که کرد فروتیه مثلا روسیا کنفرانس دکر من رابو سرشن کر لگوگل چی بیه ناوری وانو ترکیه لسر مسئله گاز فیات گاز مثلا بای نرخ گاز چند به چاوا به هنک پروبلم هبو روسیا یکسر کنفرانس کی کردا چت که بانگی فرمانده کی کرد دکر یان جوینه گل ما هوال مازون کوبانه دکر یان چند روزنامه‌وان خود شان در چیا لگر گری لاپکی کارت کرد بکار دهانی و او خبرها دکر ویزیون بلاف دکر جبو ترک ببینن و تعویض بدن روسیا بردوام کارت کرد بکار دهانی کارت کرد نما یکم یه ما باوری بوان نکن دو جینها کرد لگل ترکیه دناو گفتگو دانه رکفتنه و رکفتن جی بردوامه کرد لگل ترکیه هم لروجاوای کردستان هم لباکور هم لباشور چه در رکفتن دانه بوی ترکیه کارت هری بهز لدست روسیه دا کارت کردا بو او جنما یا دودیا ترکیه جبو روسیا دریه که بو اوروپا من باور ناکم راست هم بر ترکیه نها هلوست بگره لی دکاره پرووکاسیونا دکاره هنک تشتال منطقه کافکاسیا چپ که دکاره بلکو جاره کدن جنوبا پشگیری ارمنیا بکه بو شر کیدن شده اوا د دم پیشته هگر کی وسه لی ارتخ باور ناکم بکار به هیزا خون وگرینه چمکی دو اوکراین دا پر مجوله فرمو ناراسته نها em derbasî meseleyê rojata navîn bibin ev pêvajo dov te Mustafa Karasu godar kir ege gotinê te li ser mesela din nemabe em dibêjim wê mijarê bi dawî bikin hevalê me jî li bendê niha pêvajoya ku dimeşe em zanin plana îmhakirina çekan heye kek Ramazan Kerîm ez ne dibêjim teslimkirina çeka ne dibêjim danîna çekan ez dibêjim îmhakirina çekan ev rêxistin dibêje ez çekê xwe îmha dikim merasimekî hatiye amadekirin qasî ku em pê hesiyan rojên neh deh yanzdan di nava her sî rojan da rojekî li pêşiya kamerayê ew vê merasimê pêk bînin dîmenê Rêzdar Abdullah Öcalan wê were dîmenek peyamek bi deng peyamek bi dîmen wê were ew qala vê meselê bike ve ya li aliyekî Mustafa Karasu du axivî îmkanê te çî bû te godar kir te çi jê fehm kir pêvajo wê pêş keve çünkü dibêje li ber xitimandinê ye helwesta dewleta Tirkiye ne rast e giran hereket dike û ne samîmî ye gotinê Mustafa Karasu tê çi manê merû hêvîdar be gelo di rastiyê da destpêkirina pêvajoyê bi xwe tiştekî gelekî giran bû ew pêvajo dest pêk amedesazî wî hate kirin yani merhala yekê dewlet kete fikirandina guftûgû li gel Birêz Öcalan hebû piştî wî li wê rêkeftin merhala didiya dest pê bû dema dewlet Baxçelî sala par em bêjin di parlamento da axivî dema vekirina parlamento merhala sîsiya hevdîtinê bi Birêz Öcalan re dest pê kir merhalê çarem Kongreya PKK bû biryara xwefasî kirin bû niha merhalê pênca dest pê bûye merhalê pênca niha ew e îmhakirina çeka bi sembolîk بۆ wê ev pêvajo berdewam e tabî astengî xwe hene şer hebû li Bakur hebû li Rojava şer rawestiye yani ew hêzên girêdayî Tirkiye paramître Gucrel ew hêzên girêdayî Tirkiye li Rojavayê Kurdistan di nava şerekî de bûn bi taybet ew Pirdê Qereqozek bendava Tişrînê nêzik Kubanê şer li wir rawestiye di meselê siyasî de
یعنی نها آمده سازی اپراسیون کی تکرن هزین گریدای ترکیه قصده و آمریکا به هفرا اپراسیون کی دجی دهش یعنی ترکیه کرد هفرا شرد کرن نها به هفرا هزی اسکری دی اپراسیون دخوازه بکن یعنی پیشوچونه کی واچه بیه دانستاندن هوار مظلوم کوبانه لگل دولت ترکیه لباکوری لروجاوی کردستان او گیشت وی لمسئله شر گیشت دوستانیه لباکوری کردستان دسپیک سروکومار اردوگان تبل پیواجوی ندبو خونزیک ندکر یعنی باور ندکر پیواجو باش پیش کنه نه به خود تبل بیه و آمده دکه جارا ددیاجی لگل دم پارتی هفدیتنا بکه اوانا دسپیک دگوتن شته ترور ارگوتی لیدری اله باشی نها دبیجن قروجو لیدر حتی نی اردوگان گیشتی آسته کی دوی اسپاسی پککی دکم ارگوت یعنی زمان خوشی گوهارتنه گوتنا خوشبیر نکه نه هوانو تشتی کو رمضان کریم دبیجه اپراسیون هفبش به دولت ترکیه چه به چه نه به مسئله کی دنه اگر چه ببیجی از دبیجم قزنجا کردانه چما زمانه کی دولت ترکیه جبو کردان تک ببه قصد تک ببه حتی داوی تشکری دا داعشی هم یعنی چتل سر چته پرورده کر ریخستن کر لهمبر کرده داویه ده کرد او قاس مزن بون حوالبندی خواه ناونتیوی او قاسا پیش خستن دولت ترکیه مجبور کرن آنین کلکا خواه و لهمبر داعشی که او جی زاروکی وانن ده شر کرن و داره ده کی سرکتیه ده سیاستی ده کرد دولت آنین جیم خواه ده تکوشین لهمبر داعشی ده داعش زاروکی وانن یعنی او قاسا وکیریه جبر بیه که نکه به ناو اوه و دشمن را هفکاری تکن دشمن را هفکاری ناکی دشمن توکا خواه دادلی سه حش حضور اوه دشمن پشمان دبیجه سیاست خواه دشمن نکاره تب کار بینه اقلیتی سیاسی لشه کرم که من راسته او مانشتا پوتین و چاوا طولای خوش اردوگان بگه اگر واره گوهارتن باشته نه در بازی پیواجو آشتیون تمام تزانی دوتکاری اوی بکی مانشتا که کرد و ترک لروجاوی کردستان و اپراسیون که هفش پیش بخن آمده سازی وی تکرنده یعنی زانی هوال بدران اوا زانی چه ترا بیجن دولت ترک دما پشگیریا رکفتنا مظلوم کوبان احمد شارا کرد اوا قبول کرنا سیاسی بو یا ستاتوی روجاوی کردستان هری تشتی گران مثلا اسکری بو کنا اگر اپراسیون که هفش دکن ناس کرنا هزا قصده و تا به تمامی دولت ترک روجاوی کردستان اسکری سیاسی آبوری ناست تبری بی باسا اوی کرد گو آو نمایه او پروبلما جوی چاره سر ببه زنی خزاتن پیونگی ابراهیم قالن سروکی میت که مظلوم کوبانه یعنی او پیونگی هیه و دولت ترک آمده سازی کی دکه او یکم جار برای کانال و بیجم آمده سازی کی دکن د دم پیش تا ویزه کیش بدنه بریز مظلوم کوبانه د نوا چند مهادا مهک دو می پیش مدا دو سه می پیش مدا سردان یان مظلوم کوبانه یان شانده کی روجاوی کردستان به سروکاتیا ایلهام آمد سردان ترکیه بکن گل بریز اوجالان هفدیتن بکن و لگل دولت ترک انتمال ها سلام مسلم به یعنی آمده سازی ها ویجی تکرنده جنوگر نسر باکوری کردستان ترکیه تزانی دما پیش تا چند روز پیش مدا چک دیدانی حقیقت خلقین کل آوروپا نه خلقین کل والاتین کومار سوویتا بری لور هنک حوالین که ابنا پکی که یعنی قیرقیر دکن دبیجن اوا تسلیمیت یکم چای کردستان مزنه کسین که پشگریش بکن شر بکن والاتین که پشگریش بکن دجی ترکیه شر بکن هنه روسیا اسرائیل اگر کسک دلی ویش از نابیجن بچن شر بکن لی حتی نه اونا دکنه قیرقیر لپشت کمپیوتر اگر اون دخوازن شر بکن میدان جوارا وکریه بچن شر خوب بکن اوا یک پیکی که چکا تسلیم ناکه
کومکی 28 کس و چکی خوب بشکینن یان جی چکی خوب بشوتینن پشتر او هوالا و وگرنه چیاده نونری نتوین یک گرتی نونرین یکیتی آوروپا رخستن جواکا سیویل آلین سیاسی جواکی روزنامه‌وان و دوی مراسمی دا آمده اوا بیاره که تنه نگریدای باکوری کردستان ترکیه روزلات ناوینه دبه بیاره که جیهانی که دو حس 5 سال همبری هف شر کرنه نها دخوازن چکاج ارته را کن با آشتی به مسئله چاره سر چک آرمانج نبو آراج بو بگیجه آرمانج کی دا دولت ترک مثلا کرد قبول بکه و چاره سر بکه دولت ترک جدوی من قبول کرد از دخوازم چاره سر بکم یعنی آراجا بو گیاندن و آرمانجی که چک بو گیشت آرمانجا خود لی دبرده دبی انسان شیار به لسالا نودو نه گروپا علی ساپانوان تبیرته نه 8 هوال بون سالا نودو نه اکیم بو مهاده بو هاتن و 8 هوال جی هگر از شاش نبم لوینا لآوستوریا هاتن نوسا 8 هوال دو گروپ بون 16 کس بون هاتن ترکیه اونا بشک جوانا گرتن یک لزندانی دا پشترا جیانا خوش دستا اوا گروپا یکم بود 8 کس لأوروپا 8 لچیا دگوتن گروپا هوال علی ساپان جارا ددیا 2009 همان دمه مها اکیم پشتی 10 سالا 8 هوال جچیا 28 کسی از باورم 26 کس 26 کسی لقامپا مخمور 34 کس و بونه دو گروپ باورم 4 زاروک بون نه جن بون تشتکی وسا یعنی گروپ اکی 34 کسی چونه ترکیه لوی درش هنه کس گرتن هنه کرنه بن لیکولینا یک جی جوان هر سه گروپا گروپ ما 4 گروپ یعنی دو گروپ نودونه یکی اروپا یکی چیا گروپا دودیا پشتی 10 سالا 2009 یک لمخمور یک جی لچیا لأو 4 گروپا یه نودونه 2009 دو کس لزندان یک 2003 یک 2014 جیان خوش دستا و او گروپا دودیای 2009 که بدرانجه 24 کسا 17 کس خلق مخموری جاره کنه وگرنیان قامپه یعنی باور بکه تماشا بکه عجیبه نه حق اسکی بس بید بسر یک دقیقه حق اسکی لترک وره سر مسئله تمام راسته حق اسکی جیان وان لترکیه زحمت بو وانا ترکیه بجی هیچ دیسا وگران قامپی کویه مزانو قامپی مخمور جیان زحمته من چومه مخمور نظام تچوی از لوی داری مامه از چومه مخموری و خاله من یعنی بری دایکا من حوال باور محمود اف سرتیب ده بیجن وقت خود شو گل سروک جی 2003 گریلا بو لوی داری شهید کت مرزالو کایی ویه لو از مخموری باش ناست کن یعنی جیانا وی داری پر باش نینه یعنی واتال ترکیه جیانه کی واش بوان کرن اونا 17 کس دیسا وگره از دخوازم بود چه تیمه سر به مسئله حوال بدران بحثی وی دیروکه کر یعنی حرکت کرد سیم جار وی خلکی ناک دزانی یعنی خون ناس پیره قدره خون ناس پیره قدره من آگاداری وی دیالوگه من آگاداری هورد وی دیالوگه من دوان چند مهادا حتی سال دا طرفی کرداج ترکیه را دگود تشتکی روشکی قانونی بریارکی قانونی که در بخه هر کسک هگر وگریا ترکیه دا نکوه زندانه دا دولت ترک قانون در نخست اول بدران در ناوا وان 2 سال گفتگو دا به طیبت ساله که اشکره بیه اردوگان قلم خو سر و کماره که دولت که مزن قلم خو یک امضا بس یک کس عفو کرد
او عیب شرم تو سر و کمار دولت کی بی تو دخوازی دولت خوش تنبون رزگار کی دخوازی پروبلم 100 ساله چاره سر بکی تو انسان که 80 سالی عفو دکی کبر مرنه تو چما هزار که تو شرم ناکی تو چما 10,000 کس عفو ناکی راسته تو چما 20,000 کس عفو ناکی او جدیت اوه مسئله اره تشتکی دن کیمیا باران لگل آشتی کپکته تو چما گریلا کیمیا باران دکی او دو سه اوای کوکه که حوال قارس و گود حقیقت حوال بدرم با برگه کانال و بیجم من ناو بیجم برزان مراد قارایلان و جمیل بایی کسی که باور پیکراو کسی که باور پیدکن کسی که از باورم چو ایمرالی برز اوجالان دید سروک اوجالان دید دو سه روزاش مابو وگریا جبو به تمامی باور بکن اوجالان راست سکرتاریات ها حوال کون تیدانه لی تو کسی که لگل خوب بشینی بچه ببینه وگره بی جوده تابی دیتن او برز اوجالان زندویه او کوپی نینه او خاپاندن نینه و برز اوجالان لسر خویه و باشتر هات افهم کرن تزانی دناو دولت دا ترسک هی دوردا ام بین سر وینه مزنتر رسم مزنتر من توارا گوت مسئله آذربایجان روسیا دا مگوت روسیا دخوازه ناتو اکی بچوک چه بکه ناتو اکی خود لبرانبر ناتو امریکا شر بکه او ولاتانا با آخافتن اوی ناکن آذربایجانا دوردا از دخوازم مسئله اکی مزنتر بیجم ده هریما روجلات ناوین دا مبریش گوتو سه پروژه هنه پروژه امریکا اسرائیل هیه پروژه ایران هیه و پروژه ترکیه هیه لحر سه پروژه ترکیه بهستره پروژه ایران یا شیعه پشتا خود دادن مذهب شیعه ایران دوردا شاشتیه که بزن کر حوال بدران اگر ایران به مسئله اسلام مسلمان که تف بگر یا وی گلکی سرکفتو او خود کنم که رمزه از قد نخوازم بکیم نابره قد نخوازم پرس بکم تو همه لگوری دلی خود منشی سوپره کرم که اما او گوتنه تا باندور لمکر اشترا بیجم تو گوتنه خوشبیر نکه سر و کماره که مینه طایب اردوغان که 22 ساله لسر حکمه عیب شرمه تو قانون داین عالیه که جالی مرووی و شرمه 8 ماه سالی که پیواجوی دست بیکریه حتی نها تینه انسانه که نخوش به امضا خود درخستیه در وجه زندانه کراسته 1600 انسان نخوش که اندام سقط در زندان دانه که نکاره کراسته پیکنینه کراسته نیت وانا باش نیت وانا خراب دوی داری ده خویه دوان حرکت وانده راسته جذبیم اره او مسئله شیعه زنی ایران پشتا خود دا مذهب شیعه یعنی ایران به شیعه‌گری حرکت کرد یه ما کرد سنانه دو ایران علوی نه راسته بلم علوی کو شیعه ایران نینن علوی اوانا راسته یعنی لی مذهب شیعه‌گری ایران جوده کرد باشور زده تر باکور یعنی هری زده کرد سنانه من بحث باشوری کردستان دکم زده تر جی یعنی ایران یاد دیا ایران مسئله نهاجی شتا کردا برچی دیله او پروبلیما کردا لگل بغداد مسئله نان بکارهینا و سه ایران یعنی گلی کرد دموکراسی آزادی دخوازه ایران هنه کی توجیه گرتیه ایران دوردا هندا کرد دو کردستان دا هندا کرد ترکیه اوه کرد فرصت من بیجن مثلا اسرائیل من بحثا برز اردوگان کرد رزیلتیاوی یک کس عفو کرد حوال بدران من لسر اسرائیل گلکی خفتیم زنیم
جبو پشگریا کردا بکه دم بری دا نخوازم به هوردکاری بکوم نا زانی اسرائیل گلکی رزیله یعنی نخوازه دینا اگر نفس خوب به پره به تو چا سند تلفن تو سند دی سر نه بو واقعی اینترنت اگر نفس اسرائیل به پره به بوی پره صرف نکه بمره ایران به میلیارد و دلار به 100 میلیون و دلار صرف کرد هزین پارامترler güç çeker yani هشت شعبی لعراق çeker حماس ام بیژن او فلسطین حوثیکان لیمن çeker yani سوریه ام بیژن اسرائیل آلیکاریا مادی آلیکاریا دیپلماسی سیاسی در روزلات ناوین دا بتایبت جبو کردان نکر جبو ایران در دور اسرائیل گرد حتی هفته اکتبر اسرائیل مثلا کردا بکارتینه بو روخاندنا دولت ترکیه ایران و دخوازه کردا وکو داره کی بکنه و آگر دا و لبر وی آگری خود گرم بک زنی جبو بی پروژه اسرائیل در روجلات ناوین دا بطیبت دو کردستان دا سرکفتی ناوه زحمت نها ترکیه لپروژه ایران جی بهستره لیا اسرائیل جی چما جماره هری زور کردا اما پر گرینگ زانی حوال بدرن اما برنامه کی دیروکیه از ماده به ماده دخوازم بشه جماره هری زور یا کردا دگیجه نزدیک 30 میلیون کرد لباکوری کردستان ترکیه اما یک دو لروجلات کردستان اهیویدارم شش فهم نکن پشتی شهید بونا دکتر قاسملو سروک کی کاریزمان اینه نکت ناف کردادا ناف آذریا فارسا دا جی در وای سیستم آیات الله وان وکو اپوزیسیون سروک کاریزمان اینه لباکوری کردستان سروک کی مزن کاریزما ہے بریز عبدالله و جالان او ین کد پر بهیزن جی وکو بریز دمیر تاش وکو بریز احمد ترک وکو لیلا زانه و صدام کسی دن حرکت کی کادرویه زانی رخستنا کردا لباکوری کردستان کوکتیل کی سیستم اوروپا و روجلات ناوینه سیستم کی گریدای عادت کردا یه دین و هر وها شهرستانیت اوروپا کردا دست که نه ها تفهم کرن او پروژه بریز عبدالله و جالان کردا وکو ایران شاشتی نکر خو ندا پشت مذهب کی نتوه کی گوت اوه حرکت کی فر نتویه فر آینیه همو جوا که دگره ناو خدا شیعه سنا مسیحی مسلمان علاوی ترک و کرد و عرب و ارمنی مثلا بولین تانش دگو ما شاشتیه کی مازن کرد ما یک ارمنی یک عرب نا خدا نخسته پارلمنتر کرده او پالویان هانی کرده پارلمنتر ارمنی عرب جی هانی ترک جی هانی کرد جی هانی یعنی سری سوره وانده راما خوده لیبه به خود ترک بو ترکمن بو جا کرده زیده تر پشگریا کرده حرکت مزم بو حرکت کی ترک مسئله سیسیا اردوغان ام حز بکن حز نکن زانی مسئله کی کرده ها دوی دجمن خوب بو کجا حقیوی مخواه زانی از نها اردوغان را نابیجم دجمن ترکیه را نابیجم اردوغان بریز بدران در سروک کی بهیزه زانی خورد اوی پوتین خوابان زانی دست نکارم یک کرده بخواب بیده ها از فیرا دویجم برای کانال و ششتیا مکه نکاری کرده بخواب بیده اردوغان سروک کی بهیزه سیاست روجلات ناوین زیزانه عاقل جی شاشتی وی گلکن از نه باسی وی او دکم یادم ترکیه اندام ناتوی اف پروژه ها ناتو جی آمریکاش پشگری دکه دما اردوغان چو جوینا ناتو هات پر باش آخری ده ناتو دا وی اوکی 32 والاتا گرد زنی هم ده شر ایران و اسرائیل دا هم جی جوینا ناتو دا اردوغان جدیتر بوده مسئله کرده
جبر وی آوایی ترکیه اندام ناتو کندی تبو یکیتی آوروپا نها روجاوای کردستان با سوریا دست اردوغان لور خورده احمد شارا بشار اسد سر به روسیا بو نه سر و تا سوریا دست اردوغان دا نبود دمشق دست روسیا دا بود قامش لوجی به قامش لورا ناوا شر دا بود نه اردوغان لگل قامش لوج دمشق رکبت که ده سوریا دا بهزه تمام باشوری کردستان پیوندی خود لگل باشوری کردستان هر دم باش اونها لبا باکوری کردستان راش پیوندی خود باش بوی پروژه دو عثمانیان نو پروژه اردوغان دبه مثلا دبیجن سایکوس پیکو نه که بدران راسته فرانسی بریتانی نه پروژه اوجالان اردوغان د تاریخ دا وی واره مورکرن دا وی تاریخ دا بمینه د حریم روجلات ناوین دا اگر اوا سر بکوه ستاتوی کی 100 ساله دکاره یا اوجالان اردوغان و بارزانی اگر لسلیمانی ایران پروبلم چنه که طالبانی جی و مظلوم کوبانی جی و تا باشوری کردستان روجاوای کردستان باکوری کردستان هفرا دبن یک دا و دبن اندام ناتو و کاندید بو یکیتی اروپا اگر باشوری کردستان جی به تمامی نچه ناوی پروژه او دما روجاوای کردستان باکوری کردستان جبر که یک ایدئولوژی اوجالانه به تمامی گریدای ترکیه دبن در ناوا ترکیه ده به مثل پرساوه ده و گوت قراسو بریز قراسو گوتیه تاخمک در ناوا ترکیه ده ها جوی تشتی ده ترسن اونا دبیجن جماری کرده زیده ده به یک اونا دبیجن مثلا بریز اوجالان دبی دولت نتو تمام بیه ما فهم کرد ما خواند که اوجالان نخوازه دولت کردی آواده لی در راستی دا اوجالان گود دولت نتو ترکیه دبی هلوش دبی هم تشتکی نو آوا بک ما چاوا خواند من خوشی مثلا بریز اوجالان در نامه خدا گو زمان دولت نتو در باز بید ای خود دولت نتو من نینه مثلا وی ترکیه بو او دولت نتو ترکیه هلوشه تشتکی نو چه به فدراسیون به یا کمارکی دموکراتیک به مثلا وی اوه مثلا من ایرو عبدالله آغار گودار کرد عبدالله آغار تو ناست کرد مثلا عبدالله آغار کسین اسکری کسین نزیک آتاتورکشی کنانیست اوانا چه دبیجن؟ دبیجن پیکیکی لروجاوای کردستان دولت آواکریه اردوغان جی قبول کرد دبیجن پیکیکی چه تسلیم نکه عبدالله آغار امرو دگو 5000 گریلا چونه روجاوای کردستان یعنی اونا در دیوان جه ترکیه زیادتر دبیجن کرد بهزده یعنی هگر جوان را بیجی کرد جی بهزده بن ترکیه جده سوپر دولت اونا دبی ناوله ام سوپر دولت یا ترکیه دکن قربانی برا ترکیه وک نها بمینه بس کرد بهزده تمام بوی اوای کبریس قاراسو دبیجه راسته تاخمه که هول بدرم بسکنه آخر تشتیش بریس تونجر باکران باورم لندن بو کنفرانس اکی دا آخری باورم لندن بو بریتانیا بو لوا اوروپا بو اره لالمانیا بدست لندن دور دا بحثا دیالوگ اکی خو اوجالان دکل ایمرانی دبی اوجالان جمع پرسی هگر هیه لترکیه دستوردان اکی اسکری چه به لدجی اردوغان تونجار باقران دبی مگوتیه نا اوجالان گوچلو اردوغان گوچلو بیر لیدر در فلان بیوان دبی اوجالان گوتیه نا بیر یرده بیریسی دوگمه باساجاق یعنی او هگره ها که دربه اکی اسکری ببه یعنی واتا گروپ اکی خورد در ناوه وی دولتی دا های یجی دکاره آستنگیا بکه
لي بيواجو دمشق وبفكره من جي هوال بدرا متى ما دروي كاميرا جي ما اخوي بري لي چند روش يعني هگر هوالا باهاتا تشك تسليم بكرا بتشك وبچونا تركيا وتسيري كي خراب لسر مورال گالي كرد بكرا لي بشيوي گالكي بله لي بشيوي نها كو تشك دشكينن يان تشك دشوتينن جارا كدن هوال دشنا چيا دا بفكره من تشتكي خراب نينه لقال پیامکی دیمانی یه بريس وجالان از دخوازم ویجی بیجم هگر بريس وجالان بیل پارلمنتو باخده یانجی او کسین کجا اوروپا هاتنه وقتی که 100 کسی یان 5 کسی بچن ایمرالی اوجالان به دیمن به ویدیو باخ و شرط و مرجی ایمرالی واره گوهارتن او یک شرل چیا واره راوستاندن دو لترکیه قانون درکه و لپارلمنتو دا سسی گلی کرد آمدن بو حاضر اگر اف مردهتی واره بکارهینان دا باشن لی اگر نه بکارهینان مپیر لزوم تیویجی گوتم ایران لوی شعبی رزگار بو نه ایران سرخواتی تاخمک ناوا دولت ترکیه ایران اگر که اسرائیل جی چونکه هفدیتنا اردوغان و هفدیتنا نتانیاهو ترامپ ها هوال بدران اوات تومار کرن زانی از من یکم کس بو برگه تا گوتم پیواجوی آشتی دسته اگر مها 7 مها 8 مها نه مها 10 حتی اکیمی دنوا 4 مها دا گاوی جدی نه هاویتن دا اگر هلوشاندن پیواجوی هست هلوشاندن نه تنه دکاره سر لنو و شرک دست بده من هیویدارم اردوگان وی ششچی نکه اف وان 4 مها دا به طیبت وان 2 مها دا اف مسئله یکالی بفرمو وقتی که هنکی بحث طیب اردوغان کر هنک حوالا نرازی بو نشانده از ویش ترابی بیشم وقتی که رمضان کریم بحث طیب اردوغان دیگه مسئله کی دن ہے یعنی نخوازه همی دولت ترکیه بخواد سپته کی و بده همبری کرده یا دخوازه هنه کی جهف جدا که این انسان خیر نخواز هنه و انسان در دور طیب هنه وقتی که دبیجه طیب ده سیاست ده بسر کتیه و فلان او عقل دولت ترکیه مثلا نه تنه طیب وکه شخص جی طیب وکه شخص و ببوره برا بیرتا نچه بریز احمد ترک جی او تشتا گوتبو بریز اوجالان جی گوتبو اردوگان لیدره او دکاره وی مسئله چرا سر بکه والا اگر اردوگان خورد نبیا 20 ساله لسر حکم ترکیه ندمان اگر اردوگان خورد نبیا لسوریه ندمان لور مثلا من گوتیه خورده من نگوتیش بو من کرده باشه اول یک دو اول بدرانی من نها لگل دولت ترک در ناوا پیواجوی که دانه دخوازن مثلا کرد چرا سر بکن دوی پیواجوی داشت دوی ایمه زمان خوب باش بکار بینن ولی من او حوالتا نزانم خوشنین از بحث خودتا بکم اول بدران داره هم برنامه تا هم جی من واکو کسایتیه کی دولت ترک جی تماشا دکه در دوری کردا جی مجدی دگرن من و تر رای کی گشتی چید کن دوی ایمه لگوروی تا بگرن یعنی دوی ایمه که روشک هیه یعنی از و تو حوال بدران ام جه گریلاین چیا کرتر نینن مادم اوانات تین دخوازن چکی خو بشکینن مادم سروک هاتیا سرخد مادم پیواجو یک دست پیکریه تنها آخفتنه کی باش کرد تگو بری وانا دهات کردا را شر دکرنها لگل کردا دخواجن لدجی دعاش شر بکن اگر یه ما بکار بن دولت ترک جه شوینیت لفاشیزم اگر یه ما لوی نجات پرستی هنه کش بین نخاری دا اوا قزنجه دما من دبیجم اردوگان سروکه کی بهیزه نایوی معنی از دبیجم اوا باشه جبو ما کرده یا نایوی معنی دا که از او کریاری کوی دجی کرده کری از وی ددمه قبول کرنده از کوی بز تاکتیک پولیتیک دیپلوماتیک دبیجم سروکه کی بهیزه او دکاره به مردیتی قوات خوب بکار بینه وی پیواجوی سر بخن کرم که شکو شبها متونه رمضان کریم چواد فکرات درباره دولت ترکیه ده طیب اردوغان ده ام حمید زانن ابل عالیه کی یک جی عقل دولت ترکیه هست یعنی طیب اردوغان به تناصر خاننه
او وک سمبوله لیدره لپیشه اما عقل کی هی وی بریو دبه کو عقل انجیل راست دبه کو عقل نوا ترکیه به استخبارات به کی دبه بلا به عقل کی دولت هی کی ماسیه وک عقل متنه به رمضان کریم از گله کشتر سپاس دکم و ساعت و 15 دقیقه تمام بو 15 دقیقه مجواره نوچه پیشکش کرد و ساعت کشی رمضان کریم اخفی روزی ما گلکن از اشترا سپاس دکم حقیقتا جی تهیز اول راست اول بدران بزنه یا داویجی 2-3 دقیقه بوده یعنی از با بحثا به گروپه بکم زنی اف گروپا گلادیو اوانا جماعت ارگنکونن یه دولتا کورن زانی بریتانیا اسرائیل باندورا خل سر امریکا گلکی زیده دما ادنان مندرس دخوازن ایدام بکن حتی اسمت این نوانا دش بونه زانی دما دچن گل بریتانیا داخل بریتانیا رازی نابه دوی پیوست ادنان مندرس واره ایدام کرنده دولت ترک که اندام ناتو دستوری که خونه وشارتیه ناتو دستوری که خونه وشارتیه گروپی که گریدای ناتو گلادیو ده ناوا ترکیه ده هیه او قاسی که بریز اوجالان بریز اردوگان دخوازم بچن پیش ده ورده هگره که ده ما اوجالان جی دبی بنیره سری سوریه اونده را دبیجه دبی اسرائیل تبکو جه ها آگاداری خوبه وی و پروین بولدان را دبیش اسرائیل پر خورده بریتانیا جی پر خورده یعنی او گروپا ده ناف ترکیه ده یعنی دکارن پرووکاسیون بکن او پروژه کرده به هفره دبن یک دکوه دجی پروژه اسرائیل او مثلا یکم مثلا دجیا دورده ایران جی هیا فاکتور ایران جی هیا یعنی دجمن وی پروژه جی گلکی زورن ده ناف ما کرده داج من ناخازم ناوی وان بیجن ده ناف کرده داج هنه لی مثلا دنجی هوال بدران اردوگان مثلا گرتیه یک جی بود 2026-27 ده دما هل بجارتنه بزنی شاشتیا وی یا اردوگان یک جی اوه مثلا نابیجه اشکره ناکه وی کارتی خود لی دخوازه او نه اگر مثلا چاره سر بکه دبیجه کرد پشت را پشتگیری من ناکن اردوگان دخوازه دیسا ببه سر و کمار آک پارتی ببه پارتیا یکم ده پارلامنتو دا و ده هلبجارتنی هرمی دا استانبول انقره وگرینه اردوگان هنک تشت هیچچه بود 2026-27 لی او نزانه در روجلاتا ناوین دا او مسئله که وکو مسئله کرد تو مهه که درنگ بکوی تو دکاری بدل گرام بدی هول بدران 91 سالی دما شر کرفز چه بو خو راپرین چه بو 91 سالی او دما بریز طالبانی اوا کتاباویه نه بریز مام جلال مزپوتامیا اکسپرسی دور دا بریز طالبانی بست که 91 چاوا لگل تورگوت اوزال هفدیتن کریه بحثا مسئله کرد کرنه لنو 91 حتی 93 سالی 2 سال مهم داشت یعنی 91 سالی مها آدار نیسان مایس هفدیتن با اوزال را چید بون او دما اوزال بحثا مسئله کرد کریه 93 سالی هی بریز اوجالان لبیکای وانا او 2 سال هنده کرد راسته اگر سالک زودتر ببیا تابی قزنجین مزن شد دورده شاشتیا اردوگان زانی دو تشتن یک رزیله مرد نینه رزیل زانی چیه؟ یعنی جمریه او سر رزیله یعنی کرو دوید تو مرد بی مالاتا و به تقلم اگدا دست خدا 20,000 کسی عفو بکه 1000 کسی عفو بکه یا دن اردوگان مثلا مزن یا ترکیه یا کرده روجلات ناوین حساب بچوک جیته ده هیه دخوازه ده هل بجارتنا دا کوالیسیونه کی باخچلی اوجالان اردوگان به هر را بچنه هل بجارتنا ده هل بجارتنا دا
destpêka hilbijartina de eva pêşkêş bik. Dixwaze hilbijartinê serokkomariyê yê parlamento bi hev re bik. Li beraber wî jî dewletê Kur dixwazin Kemal Kılıçdaroğlu careke din bînine ser hukm li beraber Erdogan. Ev faktora jî heye. Tamam. Ve mijarekî dî cudaya ez gelek spas Berê. Ja kekê bedran ew axir te re bêjim bibexşîne. Ew axir jî bêjim yê me wekû gelê Kurd di rastiyê de dibê seda sed piştgiriya vê meselê bikin bu aştî ser bikeve û berqerar be û min di wê baweriyê de me di meha hefta rûdawên gelekî mezin wê çêbin hem Birêz Ocalan bi dîmen derdikeve hem jî heval Mazlûm Kûbanê yan şandekî rojava wê serdanê Tirkiyeyê bike û hinek rêkeftinê sêqolî nû wê pêş bikevin. Hûn ê di yek dîmenekî de di demê pêş de hûn dikarin dîmenekî de Birêz Ocalan û Birêz Erdogan Birêz Baxçelî di yek dîmenekî de bibînin. Ewa jî ew nîne û meha heşt hegerek heye Demirtaş azad bibe di meha heşt. Meha heşt. Pir baş e. Pir baş e. Azîz. Nana tiştê ku te got beriya niha hakikaten jî ji bo me nedahatin pêkanîn. Mesela berê çar meha hê pêvajo tam tune bû. Te got Öcalan Heşt meha. te got Öcalan derdikeve te got tu amadeyî em biçin serdana wî. Rast e rast. Tiştekî wisa ne mümkün bû. Yani herkesî henekê Rast. mesela Rast. îro dibînin ku hevalê me rojnameger niha lîsta xwe amade dikin. Tu zanî? Serî li meqamên Tirkiyeyê didin ji bo biçin Öcalan ziyaret bikin. Ya pir balkêş e. Divê ewana divê min û tu bikine ser lîstê de di nava bêrezî. Remezan kesê ku henekî xwe bi me dikirin niha ketine dorê ji bo navê xwe bixin lîstê ji bo biçin. Rast. Na Ocalan azad dibe û ew Birêz Erdogan dîmenekî de derdikevin. Ew li Tirkiye otobûs hene dema otobûs di hilbijartina da têne nava millet da dûr nîne jî derkevin ser otobûs bi hev re yanî ew dîmena jî di pêş me de hene îhtimal heye Nobel war bigirin evên aşçiya Nobel yanî ew hemû di pêş me de wê pêk bê. Ji ber meseleyên ewlekariyê û otobûsênek zehmet ama tiştê din dibe. Mala te ava here bî Remezan Kerîm. Gelek spas ez te em ê bi hev re biçin. Hêvî dikim. Hevan noşkerema xwe re ji bîr nekin bibin abone. Kanala me bi pêş bixin, dewlemend bikin. Îro pir şam e kêfxweşim. Di nava mehekî de hem hêjmara aboneyê me pir zêde bûn û hem jî eleqeya ji bo kanala me gelek e. Ez dixwazim tu wisa bidomînin. Her hebin dem baş, silav reis.